nyemerera ngo ikaze ukurikiye Osman Suave TV show, umwanya mwiza w'amakuru abagenda acicikana. Rero tudatinze reka dukubite tubangura kari n'abakoreye inkuru ivuga ku buryo M23 ngo ifite impungenge z'uko leta ya Kongo itaratangaza ko yemeye kujya mu biganiro nayo muri Angola. Ubundi ni ibiganiro bizatangira ku itariki 18 kare twabivuzeho mu kiganiro cyabanje. Nimba utagikurikiranye nyamuneka nagusaba kujya kugikurikirana kuko nicyo kiri tumusobanukirwa kino kiganiro. None aka kanya tuvugana hasohotse itangazo rya Kongo, ni itangazo neza rikonfaminga ko iyi Kongo yemeye ibiganiro na M23. Wenda reka turibanyuriremo muri makeya kugira ngo namwe mwihera amaso biri kujya mbere muri iyi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kwibutsa ko nimba utarakanze subscribe nyamuneka hasi aho ngaho kandaho kugira ngo dukomeze twubake uyu muryango mugari wa Osman Suave TV show. Hanyemerera nkwinjize muri itangazo ritoya iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishyize hanze aka kanya. Banditse bati ku itariki ya 8 Ugushyingo, tariki ya 8 Ugushyingo umwaka w'ibihumbi 2022, binyuze mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku mugaragaro, twashimangiye ko hakenewe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwishingikiriza kuri Angola, umufatanyabikorwa wizerwa uhoraho kandi utabogama, kugira ngo ashyigikire igihugu cya Kongo mu gushaka igisubizo cy'amahoro muri icyo gihugu. Twahamagariye impande zose z'amakimbirane kwitabira byimazeyo inzira ya Rwanda kugira ngo tugere ku mahoro arambye. Yagize ati iyaba ibyifuzo byacu byari kwitabwaho, imibabaro myinshi yashoboraga kwirindwa ku banyekongo. Bakomeje bati uyu munsi twishimiye kwihangana kuba intangarugero no kwigomwa kwa nyakubahwa Joel Lorenzo, perezida w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, bitewe n'imbaraga ze zidacogora. Intambwe ifatika iganisha ku gisubizo cy'amahoro iri hafi. Turashimira kandi abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, umuryango wa Afurika y'Amajyepfo ushinzwe iterambere SADC, ndetse n'abayobozi b'inama y'abepiskope y'igihugu ya Kongo CENCO n'itorero rya Kristo muri Kongo ECC, kubw'ubwitange bwabo mu gukemura ibibazo by'amahoro make bifatika kandi byuzuye kugira ngo ikibazo kibangamiye uburasirazuba bw'igihugu cyacu. Twibutse icyifuzo cyo gutangiza ibiganiro yuzuye bihuza abategetsi ikinshasa, ingabo zitavuga rumwe zitwaje intwaro kandi ndetse na societe civile yo muri Kongo. Uyu mwanya ufite akamaro mu mateka, uha abanyekongo amahirwe adasanzwe yo gukemura intandaro y'ibibazo byugarije iki gihe, aho kwegura kugira ngo bakemure ingaruka z'umutekano. Turemeza tudashidikanya ko ibiganiro bivuye ku mutima, mu mucyo kandi birimo abantu bose, bishobora guhagarika intambara burundu. Twamaganye rwose igerageza iryo ari ryo ryose ryo kuyobora politike cyangwa amasezerano y'igice cyaganisha gusa ku mahoro adahwitse, yoroheje kandi adasanzwe, adashobora guharanira umutekano urambye ku gihugu cyacu no ku baturage bacu. Kuva uyu munsi turatangaza ko twiteguye rwose kugira uruhare rugaragara mu biganiro byuzuye bivuye ku mutima kandi byubaka, biyobowe n'abunzi bo mu karere baturutse muri EAC na SADC ndetse n'inzego z'igihugu nka CENCO na IECC. Icyifuzo cyacu ni ugukora ibisubizo bifatika kandi birambye, bikorera inyungu z'igihugu cyacu n'abaturage bacu. Ngayo nguko rero ibya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na M23. So ntabwo rero haratangazwa itangazo rya M23 ibyo bari bugendereho, kondisiyo se hari zirari cyangwa ntazo. Ubundi
amakuru araza agenda acicikana hano ku mbuga nkoranyambaga tugenda tuyibagezaho, we gusa ntukureho agashinge. So kora subscribe aho hasi, like, share na comment kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro bizajya bigenda bikurikira.